Hi friends, welcome to my YouTube channel. So friends, ang tini bo video si sakna nang no online ding rang income kene money process. So friends, I hope now jot no online ding manoi purchase kekna ne yes or no. I think jot no almost 60-70% bro online day manoi purchase kiyo like ni Amazon, Myntra, Ajio, Flipkart bodima website ni thangye chong manoi purchase kiyo right. Ni shoes hindi, t-shirt hindi, everything chong online je mai thamo manile online no purchase kiyo but friends angna no business sakna nang abo purchase khemuni log nang rawa income po khemayo book Amazon do ding purchase kya ke chong aroni waha po income maya ba cashback maya inkene di ang tino nang no abo lama sakna ne chong Flipkart, Amazon, Ajio, Myntra bodi ma site roni nang money purchase kya ke easily nang rawa cashback are ke income generate khemayo angna no bo business process sakna nai nang jod se income khenin chong ke money purchase khemuni log nang cashback earning khen chong ke bo video no paithum monjora di ang nano process haik na easy se nang bo video no paithum monjora di ke channel ta ke channel subscribe ke tini bell icon on ke tini bo dis count video ma channel pa phadi chong nai le nai abu process online process chong purchase ke moni loge breke chong income generate khena ke hindi chong mobile screen ang nano haik nai full process nang nai to so friends now puila out mama khena ke now puila ani YouTube ni description ang te link remote awan ang abo link ni through the website thana erke application download ma khena abo application ke ma cash karoni friends now bo cash card application ba website ni bangmano YouTube ro Facebook ro advertisement nokna inke nang YouTube ro puno andal nokna bo cashback application che bo ke ha nong Flipkart, Amazon ni Ajio, Myntra bodin ke ni je kono e-commerce ni no money purchase kya ke everything nong je money online mai thono purchase kya ke ro being income generate khemara nokna abodin khana angna no tini ro process hakna na ro chong breke income khenai chong money purchase khemani loge chong commission beke income khenai ke mami khenai difference chong tini online ni jora ro jotono money purchase khelayo online din ke chong directly jodi se Myntra ro ni Amazon, Flipkart ro ni chong money pa henge aro chong cashback maya ba income maya but no cash card no through ding money purchase kha henge no joto product no all product no cashback rio henge no abono bank account no pa nong transfer ke lama yung nong ro per month ni 10 to 20,000 nong ro income khemayo ang abo process na no discount hakna na ke first nang ani video ni description la thandi poilawa description bolte bodin ke nang ke nang ro click kedi ibro click ke no nang description no show nai ro click ke na difference tolawa ang link remote ngo ro nang application po download khemayo ar ke directly bini website ko no thangmayo ke ang no website do tinang ye phone ke ang ro click ke nai इनके डिफरेंस नंग एप्लीकेशन अब वेबसाइट को क्लिक किया है बदिंग के उन्नाई अरे को नंग डायरेक्टली एप्स को ना डाउनलोड कर लामायो फ्रेंड्स नदी नंग एप्स डाउनलोड के पयमन परे के मांगनाय एप्स डाउनलोड बा वेबसाइट ओपन किया के बदिंग के नि इंटरफेस ओपन उन्नाय अब पैकेट मामा के ना जंग राइट साइड बेनेदी एप्लीकेशन के सब प्रोसेस जुदा एप्लीकेशन के ब्रेक फाइना इनके आंना नो फुनाय इनके डिफरेंस एप्लीकेशन जदि नाम डाउनलोड किया के बदिंग के ऑप्शन फाइना साइन इन ट्रैक के जॉइन फ्री इनके ना फ्रेंड्स नंग बो ऑलरेडी अकाउंट के बाद साइन इन क्लिक खमयो अरे के ना जॉइन फ्री क्लिक के जॉइन फ्री क्लिक के नि ट्रैक के इंटरफेस ओपन उन्नाय के नंग रो जॉइन फ्री क्लिक इनके फ्रेंड्स नंग वेबसाइट इन था के बा वेबसाइट क्लिक के बदिंग के नि वेबसाइट ओपन उन्नाय इनके आरो जॉइन के ब्रेक के जंग राइट साइड बेने प्रोफाइल क्लिक के प्रोफाइल क्लिक के ना रो बो एप्स नि रूल्स परे मायो बो ब्रेक सामंग के रेफर एंड अर्न ब्रेक रो इनकम खेमाय रो जतो डिटेल्स रिमोट अब नंग नाइ नाइ इनके ना रो जॉइन खेमन बो अकाउंट क्रिएट खेमो के रो जॉइन फ्री क्लिक के जॉइन फ्री क्लिक के नि नेक्स्ट इंटरफेस ओपन उन्नाय इबो दिनके ओपन उन्नाय के फ्रेंड्स नादि नानि रो डायरेक्टली ना फेसबुक नि अकाउंट बो डायरेक्टली जॉइन उमायो ना फेसबुक नि अकाउंट बो इनके ईमेल बाय जॉइन खेमो अब के ब्रेक के पुइला खनादि नेम नि फुल नेम दिदि नि ईमेल जे नं ईमेल यूज के दङ अब एक्टिव ईमेल नं रो एंटर के दिदि अब के पासवर्ड नि जे रिम चुमदि के नं रो रिमायो नेक्स्ट सेट मा मोबाइल नंबर ini mobile number reading ke tolau ke refer code ang description box ada ke screen no ready nai nang aro nai refer code di hangke ma friends refer code hangke nang rawa commission mayo ambo refer code ready ingke na friends nang bo joto fill up ke pa hangke tolawa borok ke ha bo captcha tonai bo captcha nos kang ro same ke ro nai fill up ke ready capital letter ke capital small ro nai same to same ke bo buno ro fill up ke ready apake ro tick mark ro touch ke di apake ma sign up click ke di sign up click hangke ni mobile ke ha OTP number फाइने अब OTP number नों अब OTP number नो रिजी नदी नों मोबाइल बोलिंग के OTP number नि मेसेज थाना OTP ये फाइने दी सकावा OTP number फाइ हा तो ऑटोमेटिक फिल होंगे ना जिरावा नंबर दिखे जे मेसेज फाइ मा अपनो OTP number फाइ के रो वेरीफाई OTP एंड साइन इन नो क्लिक करी इनके फ्रेंड्स नदी बोलिंग के नि फ्री नो नि अकाउंट क्रिएट होंगे बा अकाउंट ओपन होंगे इनके फ्रेंड्स नदी चुंगरो मकमा नो नदी रोवा Amazon tongo getre boding ke Amazon ke ni Myntra getre ro bang mano tongo Ajio getre ro bang mano boding ke website tongo
chung je directly website wa thangye purchase khain ke chung rawa chung income maya ba cashback maya ke cash card ni through dinu khain ke no all product no cashback mayo suppose nong Amazon ni product pai ni ke nong rawa Amazon no click khedi Amazon no click khain ke friends nadi boni ke finally ni tolawa इनके तालाव ना डिफरेंस ना रो सी मोर ऑफर क्लिक कहें क्या ना रोवा डिटेल्स नु मने चुंग बेके मानी पाएंगे ब्रेके चुंग रोवा कैशबैक माने के फ्रेंड्स ना दी नु जे कोनो प्रोडक्ट पाएंगे रो 8% नु कमीशन रियो बा इनकम रियो 8% ro chung jadi se cashback mai to hanke like suppose nong ang example nong ko ni ko 1000 ni suppose nong 1000 ni purchase ke hanke bono 8% ke hanke chung ron sa mai nai 80 rupees payo friends 80 rupees nong cashback mane nong abo 80 rupees no bank o transfer ke mayo inketre kya ha chung ro bodin ke chung self purchase ke mun to mai ne chung ro team ko create kya hanke team create ke chung jadi se ni need friends ron nong share ke refer ke brang po boni through ding mani pa hanke nong brani thim po tre income generate ke mayo abot angna no sai kharna arpo chung poilawa chung Amazon o chung breke mani pai nai nadi no Amazon no touch ke pa hanke bodin ke pai nai 8% reward nya no aro just click ke pa hanke tolawa nai tolawa click ke visit Amazon no visit Amazon no click hanke bodin ke cash card application no Amazon no tinang thanai hai friends bo Amazon ni website so pai tha inke na ro je ma pai ni mo bo Amazon no through din order phong nai inke mani fo courier po Amazon no through din no onai inke ni commission ke cash card no commission dinai inke bodin ke no je nong mani pai chuma cash card through din pai hanke no cashback mayo inke friends chung ro jodi sik bank ke income khene chaka abo bolet ma khene ro to chung sell purchase to khene no Myntra ro ne Amazon ro ni Ajio ro ni chung ro khain ke abo to chung commission mai no mai nai inke tre ro chung bank ke 10000 to 20000 chung ro income khene hain ke chung ro ma khene inke friends na di apuni bo eke ro refer and earn system tongro refer and earn touch ke hain ke ro details ni ni refer link mai nai bo link no ro copy ke ni WhatsApp Facebook ke ni friends ro no bodin ke ni abo link no share ke brang po bo cash card no through ding purchase ke no brang thini 10% commission na friends na di 10% commission every product ni je brang pai mani ni friends ro 100 jona ke ba 100 jona 50 jona ni ke 50 jona ni no 10% commission mai nai ke bari kaham no chung ro 10 to 20000 income khama easy no chung sa bono kaham ke advertise ke ni team create ke hanke no ni friends family ro no refer ke hanke okay no ro 10 to 20% ni easy ke no income khemayo ni friend ro no refer ke okay friends nadi refer and anto chung khenai no inke bodin ke chung ke brang je mani pai mani chung 10% commission mai ke kaham ya friends bo bari ke no kaham nung bo cash card including income khemayo okay friends te kya ke chung ro bank or bracket transfer kena chini rang no profile click ke bodin ke phainai ikhna di my earning nung ro earning o check khemayo nung sansa income khe dong ni team ro ni sa income phai dong ro joto no nung nai mayo okay friends na di ani ro to 32 rupees dong ba ang mani pai mani cashback mai mi okay friends te kya ke payment request nung ro request payment no khe ni nit mahang ke na friends ro 250 rupees ka ya ke nung ro ni bank o nung rang transfer khemia ni 250 ka ni na bang ke nung ro rang transfer khemayo gitu ani 250 ka kom apnu yan to ha inke ro bank account reke add khenai ang nang no next video sak nare nai ke nang siang ke comment box o comment khedi tawa nang jodi se income khenen chang ke nang sa team generate khedi ni friends family no share khedi brano sadi bodi ke chung rawa income mai nya bang ke brang po purchase khenai brang ni je phone cashback mai nai nung pono every friend nung 10% brang lifetime jodi se boni throw mani pai ta ke lifetime ni team ni throw ding nung rawa income mai to 10 to 20000 ke nung bodi ke rawa part time ba full time dia nung bo business po hime habo no nung bro ni through income generate khemayo inke friends dinin video la asuno nam chia ke comment box o comment khe chungdi khaksa